Kelam Kinsan, way upos elektrik ha kawai kakali Bolero pick up, kabadan yu number ML10B6914, kabalanya du uba Regan Nongkenri, kabalaja ha kajan miet jong kasau terik unok pra, ha kaba kapor kumba shibaji lai pau AA, halat klub linti bandai golfling. Na kani kajing kelam uni upos, katai kakali Bolero kalak julor, na ki benta ki basyakmat jong kakali. Bat kajing kelam uni upos kadau ba kadai na kajing sarang jong u. Toilet yang ni di hadin mengalami toilet, di hadin mengalami napo toilet tengah melarung kali, tengah ngan start lah ya kali, di harta kapur, boy phone yang apa mengalami kamano na yok, mo, di hangta pada tengah lah start ya kali, tengah periap yang no, di harta kapuri, ke phone ngampat kot lahap lo ni post pat, hajron yang kali jangan, di yang kata dengan ong gumno kan. Kadai kajing bakla jongan kajing bakla pus ni apa kata. Hak pus nanti hangni sangat sekejap. Dia entah ikan ngawang ebi nama apa ke MSB kadai man pet bahagian. Jadi ebi bagi dan power stroke dia perkat berkuson bahagian. Bagi beliau dia yang surau lada in case lada to kali jong abu syahdian kan in case lada kidan banyak menur lada kiben saw beliau kanu kejin jara yaki cepat ba ha kajingnya kawan orang yaki apa koma ngah nampak ya kami sikmat ada bangaya ngali kami sikmat lagi layu bentina keben jong ai ke di taya berkhalam daripada persoalan pada persoalan kanya kita gitu kiran mengiya yang surok tu hak anu lapor ganja kemudian tingin satimo to kan nombor ketin hiru amar lay ngala slay yang kali ke MSB ke perkat dam yang ngaru baga di mat pelek yang kali jonga om bangali terak mangayo pus jongki kuan terak yang mo pus jongki kuan terak yang di menta tegi haptip ke MSB ngaong be direct di baik bagi hapsiu bagi hapsna bahaya kali jonga tangkatai flash udanding mulai tayang teh klap person hap teh cepong trap macam ni trap teng yedon argun akali tibai badan pokoli teng yamino hibut sekali namarang ating yo long kumnu mo kemting akali mo te kading kadon te kisawan itu MSB mene tip kiwan kili kumnu ngamtip to dak martiban te menta te kading kamnon syu te kumtahi makwa kita yang man ong yaki ba shim responsible yaki kam la jong se la da shim responsible ya kam kipai ba kin saman sau kai surok te da kum ni da kum tai te bisa temo ba plikia yang surok lam monomodu no dunong bayang bahasa mo maki kinong no oh la pu du pos te hiapan wan marmon hiawan pai ong nomor boleh ke MSB kadai mentip kan upus UM kanusnam kumnus kanusnam UM upus tigi hawan te banten ti kenang kumta ada ila mana ya kata tu subha karpat ya ke MSB ba dati care ba ya ke lain dik